سلام لو تماشاوان بقدر و قیمت برنامه که نو یا روزه ده دیسام لپیشبری و نه بینرین هجا افسو نه سال کل ترکیه دستور که جالیه جنتا سربازی و کوهاتی آماده کردن هیا به ترکیه بویته تا بره و برن لبله حتی نه گلک جاران هاتی خواستن کو و دستور بگوهرتن هری داویج دیگه که ثباته تا یعنی جبریات چند روزه که سرکومار ترکیه و سرکوی گشتی آخ پارتی رجب طیب اردوغان گفت کو ایدی دم هاتیه کو ام لسر ماکزاگونه کنو آنکو دستور کنو و سیویل و دموکراتیک ام نقاش هم بکن جوی روزی حتی نها هفته که کو هم اپوزیسیون ترکیه هم را گشتی یا کرد و یا ترک به هفرجی لسر و مجاره را دوستن دسته کنن امیلی بنیرن که حتی نها اف دستور حتی نها 19 جارم که هاتیه خواستن بگوهرتن و هر وقت حتی نها 184 خالن و لسر خالن و گوهرین هاتیه کرن چما پینه ناگره و دستور کنو به کیجان شرط و مرد نوا کیجان شرط و مرجان ده هر دیبت آماده کردن البته و مجاری امی باور که برفرهتر امی وکن به هر دو هر وها میوان خواهین هجا دکتر وهاب جوشقون و پروفسور دکتر عبدالله کران را هم خیراتن مامستین هجا مرحبا از دانم جبرکو مجاری وجی وساج نسب علاقه درده که خبات مجی لسر آماده کردن آن پیشنهاد کردن دستور کنو هیا باشه امی بوسا باور که بر فرهم مجاری امی وکن لبالج بریا و ام بنرن دستور حتی آنها کو هاتن آماده کردن ده هیویم کردان چاوا جه گرتنه یا جه نگرتنه به هر امده بنرن هفکار مسد قران آماده کریا نوچه که کرده دو برجی امی وگرن استودیو وسا مجاری باور که بر فرح وکن دماکزاگونا 1921 دا با آشکرایی رولو گرینگیا کردان دا دامزراندنا دولتا نو دا هات و راگهاندن جی پشتی راگهاندنا کومارا ترک و آماده کرنا ماکزاگونا 1924 کرد لترکیه وک حقوقی وکا کد تنبن هاتنا حسباندن اود پولیتیقین دولتا نو دا جی تقریبا 100 ساله او اینکارو پولیتیقا دا آستا ماکزاگونه دا بردوامن کرد ده هر دماغ و درفت دیدنل هم بر وان پولیتیقا اندر کتبنجی پرگالا دولتا کومارا ترکل سر این کارا کردن هاتیه دامزراندن هیچی وقت فرمی و پولیتیقا خود مشینه دستور داینال آستین جدا دست بیکرنا پروردهی ابو کردی و وقت پراتیق قبول کرنا هبونا کردن پشتی سالن 2000 جالی همو سیاست مدارن ترکیه و هات و بلیف کرنشی دماکزاگونه دا او راستی پاراستی نینن milletvekilleri geçen لوماجی دو گوهارتنا ماکزاگونا بنگهین که تشه خویا داوی جکتا دا 1908 انستاندیه و 1982 اندهاتی آماده کرن جهداینا هبون و راستیا کردن جبو ترکیه لهمبر همو غیرانان به حزب بجی گرینگ دینر خواندن پارتیین سیاسیین کرد وک سیاسی داخوازا ستاتیه که سیاسی کب ترکان را لسر بنگه که وک هوی بجین دکن کوان داخوازان جی وک به حز کرنا ریوه برین هرمی و پجراندنا پرگالا فدراسیونه بلیو دکن دیسا وک زمان ترکی پجراندنا ستاتیا فرمی یا زمان کردی جی داخوازا که هفباش یا جواکا کرده که وک پراتیک جالی پارتیین دستلاده و اپوزیونا ترکیه واجی گلک جاران هاتیه بلیو کرن لترکیه ماکزاگونه که نو هر در روژوه ده و دیسا هاتیه روژوه لی حقوقناس جی گلک جاران بالای دکشینن که ماکزاگونه که کل گو راستی و پیوستی جواکه نی آماده کرن دما که آماده ببه دی گوهارتناوی جی وقت پیوستی بدیدن نقاشن لسر دستورا نو جالیه مخالفت و آن اپوزیسیون و هر جالیه دستلاتاریه و باوه که زیده وسط نقاش کردن لبلامی بنیرن گلو اف سدم با نقاشات چنه دخوازم برز جوشکون دست بکم لگوری و چما سرکومار ترکیه مجارد چکرنا دستور که نو آوت روژه باوه من دو سدمی هی یک دخوازه روژه بگوهرین Türkiye Ankara jali siyasi hukuki ve iktisadi gelek problemi mezin henin بوی مسئله دخوازه وان پروگرام برای روژه و او روژه او کی جان کات دخوازه برای دوی قاعده ده بمشه یک سدمیایی آدو دو امزانın parti opozisyonu parti muhalefeti ser sistema hükümeti gelek Kurd sekinin gelek ji Amerika'ya van heye o dibin gelek bir sistem beguherandın Anka Erdoğan hedefeki daha mezin Almancaki daha mezin kısortu. Gotteni sistemden destur bir
tamamî biguherînin bi vîya jî dixwaze vî guherandina desturî ji destê muhalefetê bigire. Du sedemê wê heye. Du sedemê hûn mamoste hûn çawa dibêjin birêz kiran hûn çawa lê dinêrin meselê yani ev rojeva ku halê hazir welatî li ser diaxivin şert û mercên aborî gerek xirabin her wiha weke mamoste gotî ji aliyê muhalefetê ve pergal têten rexne li vê pergala bi partî serokkomartiya bi partî tê nekirin hûn çawa dibînin mamoste? Biya min ez ji roja rojîm vaz vê bêjim ku sîstema serokatiyê ji bo Tirkiye ez yek ji wan kesan im yek ji wan kesên ku em bêjin vê sîstemê diparêzî yek jî ez im. Hûn piştgiriya vê pergalê dikin. Yani sîstema serokatiyê sedemê wî gelekin çînkî li we çawa ku em dizanin جرى كم لأمريكا للدنيا هم دم لأمريكا تيب بكارانين وجروجا كم بيجن لأمريكا جيان دي تات بكارانين حتى يروجي للدنيا سيستما هري باشا كو ام بيجن ريفا بري سيستما سروقاتية چونكي سيستما سروقاتية جي سيستما بارلمنترية بأوي الديمقراطية اگر الولاتا كي ملتين جهة etnisiteyên gelên gel û komên cihê hevin hingê sîstema serokatî ji bo vê yekê çêtir e. Bi vîya wê halê hazir yani yek ku niha Tirkiye tête birêvebirin hûn piştgiriya vê rewşê jî dikin bi vîya wayî? Na Tirkiye vî karê ha gelek şolî kir. Em dizanin sîstema ku îro li Tirkiye tê emilandin tê bikaranîn ne sîstema serokatiyê Amerîkayê ye. Jê gelek gelek dûr e. Lê dikare bê em bêjin baş kirin eger yani desthilatî di vê yekê de piçekê dilxwaz be her wiha muhalefeta Tirkiye jî hemberiya Tirkiye jî bi rastî jî demokrasî parêz ve vat tiştîhat karin werin serrast-kirin. Lê em zanin kî ku di mesela em bêjin ez rêbaz avayî dibêjim em dikarin maka destûr jî bêjin. Di mesela maka destûrê de mixabin di dîroka Tirka da heta îro maka destûreke sivîl çê nebû. Her car leşkeran çêkiriye. Belkî ya sala 1921 wek nîvçe sivîl bikar be were qebûlkirin ez jî nizanim tabî pisporê hiqûqî nînim wap mamoste wap vê yekê min helbet çêkir dizane kultur dizane lê yani di dîroka Tirkaya demokrasiyê da maka destûreke ku bi înisiyatîveke sivîl hatiye çêkirin nîne. Belê ji ber wê yekê em carna bêjin ev destûra halê hazir maka pirsgirêka Kurd e jî meseleya Kurd e jî heman demê de. Bêguman çinkî mesela Kurdî bi maka destûrê dest pê dike. Çinkî bi wê dixwazin bi wê em bêjin hebûna Kurda tê înkar kirin bi wê dixwazin Kurdan asîmle bikin bi wê Kurdên asîmle kirin û her wiha her cara ku tê rojevê jî em zanin kî ku li Tirkiye yek der hem ji muhalefetê hem jî partiya desthilatar kes dertên dibêjin kî ku her çarxalê pêşî ew ê li serê devjenî ne guhêrbar yani her çar eger ew her çar xalên pêşî ne guhêrbar bin nikarbin bên guartin wê wextê va tiştêha tenê em bêjin mijûlkirin e rojevê bi awayekî çawa ku mamoste jî wisa rojevê bêjin ji xwe serokkomarê Tirkiye dibe heger em û hevkarê xwe yani hevalbendê xwe an nehepe heger em li hev bikin bi wî dibe dest pê bikir lê belê hûn baştir dizanin helbet dibe bi saziyên civakiyên sivîl bi rûspiya re bi zanîngeha re ne wisa mamoste yani bi çend derdûra re yani mutabakatek çê bit ku heta destûrek bê amadekirin hûn ji aliyê teknîkî ve hûn çawa lê dinêrin di parlamentoyê de pêkan e ku destûr bêta qebûlkirin û bikeve meriyetê? Em wexta da arîtmetîka meclîsê mêze dikin yani imkana biye tuneyî ji bo çi ji bo desthilatdarî guherandina destûr bibe raya gel bibe referandumê sesî du şest hev parlamenter gerek bêje erê. Fakat îro wexta em li parlamentoya Tirkiye mêze dikin AK Parti û MHP sesî du sû heş hev parlamenterê wan heye yani nagêjin wî hejmarê vî hejmarê wan qîm nake. Gerek muhalefet piştgirî bidiriya fakat muhalefet jî İttifaka Millet 172 kesin du parlamenter. Yani giştikinin partî jî piştgirî bidibesi fakat li vir pirsgirêkî wan heye AK Parti û MHP dibe ancak sistema serokatî eger hûn qebûl bikin em ê destûra nû çê bikin ya jî em destûra nû ji bo tahkîmkirina vî sistema serokatî em tînin rojevê her du partiyê din yani CHP jî İYİ Parti jî Seadet jî HDP jî vana dijî vî sisteminin ew parlamenterizm ew dikin diparêzin ji bo vî li vir imkan tuneyî wexta îro em li arîtmetîkê mêze dikin li vir imkan tuneyî li alî dinê
ماکزاگون یا جی دستور چیکرنا ویتنی لهندری پارلمانتو جی چینا بمجی بله. ماکزاگون ری چیت راسته. بیشن ام دبین ویا پیمانا جواکی راسته. toplumsal sözleşme Türkiye peyde بیشن Tapuğa devlet de beşer. eğer via peyvana civaki bise gerek civak giştik ve her rengi xo tede ci bigre yani peşniyar xo binin zaman plan xo proje xo binin zaman gerek bana bir münakaşa kirin davi via derke fakat tişteki var ji emnabinin jibovi az imkan avi nab binin via evkeki yani hesabeki ser siyaseti çebuyi شخوا و سدم وان نقاش ما دسپیک و دخال و بنی وان خاص کی خیس کرن نها دمکو مروبلد نریک قوتا AK Parti و MHP yani ittifaka Cumhur terenake terenakna dudu guhertina pergale naxazın ser nikaş bine kirin le mamste ve çava be bres kran heger desturek nu be amade kirin dve çava be amade kirin بری هر تشتی چاکو که وهاب جیگو وک امبیژن یعنی ماکه دستور پیمانه که جواکیه زیرا جرا به انگلیس سوشال کنترکت تی گوتن یعنی منسوبین جواتی دوی بویه که رضابن و برزاوان و رضاوان وره استندن اگر به رضا و دستور جواتی ماکازوگونک وره آمده کرن افتوی واته کی کو جوات به رازینینه و تو ماکازاگون انجی ماکا دستور کو راستیا جواکی خناس پر راستیا جواکی نکاره چهار سریج مثلا جواکی راجبینه جبر وی که لترکیه مثلا در سال 2012 و 13 دا دماکو آق پارتی بتنا سری خود دستلات و خواست کو گوهرنه که چه که وی وقت هی بهتر جدرو جان بون چونکی از زانم وی وقت جنا پرسین جواتی پرسین جواتا سویل پرسین باجاروار پرسین جو یونیورسیته پرسین ما بخوجی از بخوجی یک جوان کسا که من پیش نیازی خود درباره به که دال سر نوی یونیورسیته ما نویسان و جبوی وانشان لین ها ام دنرن کی قط به که هاج یونیورسیته نا پرسین ام بیجن جواتا سویل خو جبوی وان نینه قبول نکن نه لترکیه آق پارتی و MHP هف البندیه که گلک خورد چه کرنه و وک چواکو از هرگاه جدی بیجم MHP وک دولت تدیدین دولت ترکیه MHP ایدئولوژیا MHP ایدئولوژیا فرمی رسمی دولت ترکیه جبر وی که گاوا کو آق پارتی پیش خود MHP براستی هر چوب کوزه دکاره بکه مشروعیت جواکی جبوی و نخمه چونکی جبوی ترکا مایندبون دولت دستر مشروعیت جواکیه دستر بختواری جواکی دهجی و دستر دموکراسی راهجی جبر وی که او دکارن به هر دو امبیژن دکارن بینون روزه لی وقت چواکو مگو بگمان یعنی جنوب نویساندن و چیکرین جی پر راحت نینه. بله راحت نینه لبره دبن هگر بخوازن دکارن دنوا 5-6 ماه آماده بکن. لی وقتی گویی بطیبتی آلین جواکی دمان بحث جواکی دکن و ماک زاگونه آنجی دستورانو ام دکن ام دبینیم کو آلیه کردان و یعنی ام دبین یعنی دبی پرسیج جواکی بکی که اون چه دخوازن تو کس پرسیج کردان نکرد یعنی تمثیلیت کردان نونرتی کردان مافیم کردان دنوا و دستور ده جه ناگن موسا خویاده که نه موسا مامسته و چه مافیم کردان ده دستوره که نو ده جه بگیرن ریم و هنه زمینا و هیا هون چه بینن؟ بله براستی از وی پارلمانت و یا ایرو دمریت دی ایرو سرکار از باور نکن ویا دستوری کی نوچکی امکانی بیاتونی جدو علی امکانی بیتونی یعنی جی علی هجمار امکانی بیتونی دنیدنی جی علی سیستمی به دور نکن امکان آماتونی جبوی وی یا هنکی رای گلسر بیا مجموعه فقط داوی وی مسئله وی راب رافع یعنی از ویا وارد فکرم وقتها اموارن كردا يعني كرج بري حتى ايرو يعني جدا مزراندنا سر حكومه حتى ايرو وقتها هم اولوان مزيد كان سيچار حب دافاز وانه اساسي هن يعني يك دبن تعريف كرنا هم ولاتي برا داج دنافجي يعني نها لغوري دستورا نها هم كرد herkes Türk yani hem ولاتي گشتك تركي حساب كن يعني كرجي دبن يا گشتك هم ولاتي گشتك يعني حتى ولاتين سوري اون پنابرن سوري کو بونه هم ولاتين تركيا
او جي باقي يعني تركيا حسب giştik Türk hesap kirin. Yani beledi bejim ra vi tarifi beygo herandın. Çünkü via ser nasnamaya Türk demeşi viajı ne rastı. Yani civak de teni Türktünlerin nasnamaya edini henin girer tarife hemvelati bana giştik bigri. Yek bir beşi. قلت نخواش بیر نکن لجیهان چوایی گلو هم اوسا بکرتاسی اگر هنک هم مینا کبل لیکولین هن هوالی ما در حقی بیاد جی گلک لیکولین کورچه کردن مثلا هوال کی ملوند کورکوت اوی تنی سروی همولاتی لیکولینی کی بیایی اول dünyayı da teni çar hab devlet dibine hemvelati ve Türkiye tarih kili ser nasname ki etniki tarih kili. Yani tamamı devletin cihanı. Yani mesela desturide carna ek tünneyi tarif tünneyi teni de bir hemvelati me xudiye maftarın avkas. Yani navi hemvelati nadın ciyar. Edineci çok az nasname henem ona tede dijmerin. Ya ji hemvelati ser ernigari tarifteki vesaire. Yani gellek eküyeyi gellek metodi veyi fakat heri metode tehlikeli o heri metode nebaş viyayı Türkiye yek viya düdü yani Kürt ev duxazın mahfi xuye çandi yani bira perverdeyi biraz zamanı xo bikin bira kari xo bari xo bi tekiliye xuye devlet biraz zamanı xo bikin vesaire eviya duxazın jiber ku daha ev maf ba jadiye ma desture ve nahat yemisu gerkirin یکی سازیه که وقت یا کومله که وقت پرورده زمانی کردی وقت دولت دیگره دکاره بگیره نه وسا تمگون yani ya gel karajer zahmet derxe yani via berici medit ev kabul nak yani via ve zamanı ki perverde kabul nak emberi via bejin asası geldi ben bra kime yani em vakta herema xor ve beriye bir destime de yani keki Abdullah Berigot az selokati de Parizm jibo sistema selokati se hep şartı tekniki vakti olmazekin yek mahf gerek işte bir teminat edebe düdü gerek mekanizmayı yeksani hebe denge ve denetleme bejin mekanizmayı yeksan hebe asası gerek ademi merkeziyet hebe yani herem xora ve berbeke il vakta emniyetikin Türkiye her sejitünde İca demem lednerin ve goya tamam devletin cihane bu tabiatı çar devlet alser ve vaki Türkiye hatiyeni bisandın biraz kıranha em bahsa Almanya ki mesela devletteki vaki Almanya de penasya yani penasya hemvalati bune jiya Türkiye cudadır elbele ev پرانیا و دولتین کو نمکی ترکیه دماغ زگونه ده همولاتی تعریف همولاتی ده جه گرتیه بهسترن ده جهان ده مثلا تکنولوژی ده مثلا علم معرفانه ده هر آوای ده دموکراسی ده پیشکتی ترن ترکیه وان پرسکری که میخواد چارەسەر بکه پرسکری که کور چارەسەر بکه ده دستور ده جه بده مافین کرده بیاوت ده نه به دولتی که بسا پیشکتی بگم اوی و دولتی که پیشکتی یعنی اف ترکیه ایرو اگر کو کردان از نکه چاندوان کلتوروان وک جوات وک ملت کردان نزناک اف سیاسته که اف سیاسته که ام بیشن بی ایرادیه yani beykun ne ku Türkiye em bejim mesela Kurdinizana be buna Kurdanizana Brasya Kurdanizana vana hamiyeş me çetir zan elime ke pranga Kurdi on yani em bejin qaydu lal bejin jera berber yani ev perskerek ne olsa bu Türkiye jiveke beguman jibu yuvan ji qaydu lal ke yani em bejin de evke ve eked binin bes ev yani em bejin em bejin bijartna ke ایرادی و عقلیه بيجن چونكي او وصل خوز وصل منفعه وانت او بيجن كي ليفر كرد موك ملتك جامي دستور ندن ري ندن كو كرد بفنا بيجن نتويه كي و ستاتويه كي وانا ام بيجن فرمي هبه ستاتويه كي جواتا كرد هذا چونكي ملتك بي ستاتو نكاره بيجي او ستاتو چوتينه او ستاتيجي مثلا غباكو ستاتو هبه ستات جارا اولی ما في پروردهی جبوی ملتی ددن اسکرنی هبوناوی ناسناوی کلتوراوی ام بيجن دیروکاوی چاد به با اوایک رسمی تی قبول کردن ترکیه ناخوزه کو دویه کده کردان بناسه گاوا کو کردان بناسه وی وقتی دوی سیستم وی مثلا سیستم سروقاتی میگم چمات پریزن ری لبر فدرالیزمی ودگه اگر کو ویه که بناسه راست وی ترکیه مجبور نچار بمینه کو بزوره سیستم که فدرالی بلا فدرالیزم نبود جانا ما استاج بيجي سرقتي بيجي ما بلا وجه نبود بلا ماف بين داين هم نابه او نابه ماف شي ناين يعني نها اگر تجي او كي ببرسي مثلا يقولوا الدنيا دولتي وكان بيجين انجلستاني لاسرائيل للزلاند ينو ما كدستور جيتنا يعني بيجين ما كازاكون جيتنا لي حقوقها يعني حقوق هي امريكا بيجي مثلا الدنيا همدم
ما که دستور پیشی دنیا هندم یا امریکا دی سال 1778 دا یعنی ام بیژن کتی جیانی او جوی سال ور واجی دستور 40 سال جی اوی ام بیژن ما که دستورها تنی دهن خالی ودا او 27 جرا گوهرین چه بونه اف گوهرین جی هر گاف نه جبا به آرمانجا تنگ برکرنا تنگرین انگو برتنگرنا مافا هر وها جبوی برفره کرنا مافان گوهرین هاتیه چه بونه گوهرین پوزیتیفه بر بپیشه بله لیا ترکیه نوسایه نوسا بله پرسکری که دنجی هیا او چیه او جی هاتیه نویساندن بر کو گلک مافن ولاتیان نهاد ماکزاگونه ده هاتنه پاراستن جی لبرد پراتیکه ده مرود نقا بحثوان بکه بله اوکی یعنی وقتا مرد به دستورانه ویاد مجیه گلده مجیه سیاست نداره تشتکی پوزیتیف تینه عقلی مره فقط هیجانه که شرکت فقط gerek mere dü qed biranekî yek 2017 yani 4 sal beri AK Parti û MHP dîsa destur guhartin fakat Türkiye devleteki demokratik nebû devleteki daha otoriter bû eger destur guher destur guheran ya çê bû adû ji bo eger hûn destureke nû çê dikin eger hûn dixwazin ji alî gel ciddi bînin ya ji gel biradve baş mêze bikî berê her tiştê destura Ankara li meliyetê hûn gerek ya bikar bînin ya bikar nayînin. Mesela desturî de dibe mahkemeya dadgeya kanunê bingehîn wexta biryar bide vî biryarê herkes girêdidi. Fakat dibînin dadge biryar dedi fakat vî biryar dadgeya biçûk kabul nake. Acî mafê xwe nîşandanê xwe pêşandanan. Ya kabul nake. Ji bo wî yani berê her tiştê tabii gerek berê her tiştê kî qala desturê dike em nasnameya wî mêzekin em dîroka wî mêzekin kîjan guhertin çekinin adû îro ew destura dimeriyetê de tîninci ya jî nayîninci. Wexta eger li menfaatê wan neyê wî desturê pişt wî digerin nagerin gerek em duyam jî mêze bikin. Peki mamosta birêzkiran her dê wisa be hema yani pirsgirêka Kurd neyê çareserkirin û guhdariya desturên xalên desturê neyê kirin نظام 2017 بو مامسته دما کو دسر komisyonek hat bu ava kirin 2011 bu 2011 bu piş bilgisayarında 2011 bu bir komisyon Penci nehal tabii ser wana mutabakat çi bu fakat bu evjinek etmeriyet evjinek etmeriyet rast da للدنيا اجوار بيا بيجم بالصلاه قد بيجم للدنيا لتركيا ما كدستورك يكو حمو ام بيجن جواتي وقاعدين سياسي حمول سري لافدو كرنا بهب كاريا وان ام بيجن تشتك وصل للدنيا تشينا وبيكناي ابي ام فياش بيل بكن راسيوسك نه ممكن هون ام نه ممكن çünkü ام بيجن يعني قابا كوره مجلس تركيا دا شست parlamenter هنا جوان شست دا 405 پیسید کسی وان کردان از نکن ناخوزن کردان بناسن ناخوزن کو ام بيجن د قانون دا yani mafim Kurdan jî bê nas kirin. Ji ber wê yekê ev ji bo wan bi vê awayî baş e ew ê viya bi vê awayî here lê em bêjin girêdayî du tiştê du faktorên sereke hene di karên wiha da yek muhalefeta hundura navxweyî ye dînamîkên navxweyî ne di do dinya hem deme yani dinya bikin hinekê mamoste dinya eger gava ku biguhere berbaşî here eger dinya vê yeka qebûl neke em bêjin gava ku desthilatdarên Tirkiye wezîrê karê dervayê Tirkiye biçe em bêjin Ewropa biçe Amerîka ew derxin pêş bêjin ki ew qas hemûratî wê Kurd hene ka gelo we ji bo wan heta niha çi kiriye zimanê wan derbende hîna zimanê me derbende yani yani zimanê Kurdî derbende yani bi awayê em bêjin bi awayê em bêjin hukûkî derbende hêjî hêjî di meclîsa Tirkiyeyê da dibêjin ki ku zimanê Kurdî zamanek ne nas kiriye yani wek zimanekî ku nayê zanîn didin ابوي او الويدري وسا قيد كن المجلس مجلس تشيه مجلس او دركي كوري بازان تشيدكه كو قانونا تشيدكه اگر قانون شكر بفيراستي نظام او قالن كو جريزين او تشو بفيراستي بزمن شباوي كي وكمغو يعني بروشه دربه وروشه دربه غريدايه وهلبت يعني هالوسط كرداجي جرينج اگر كرد سرخوفن بفراسات من او جي بزور اخو هندشطاب غيرن بله وهذا كرما مستوى هناك قالاج در فكر في دردوري دقيقه ما مستوى ما دفع ما فايده مثلا
siyaseta derve ya ser Türkiye anji pevendiyen navdevleti çıkas kariger de böyle ser şeklinde destureke sivil demokratik bir hava. Yani dütüşt bejim bu kurtas yek eğer Türkiye duhazı be endam yekitiya Avrupa'yı bir mevzuatın karbe be. Ya gerek rast. Eğer gerek be guherandın. Destur belki neye guherandın fakat mevzuat dediğine gerek be guherandın. Edüdü Amerika revebeliye Amerika nühtü ben emde kar yokuye dervede eme demokrasi o mafem rovan bir berçabe ko. Evya be guman ev siyaseta Türkiye'yi bandor serviye içebeke. بله مرحبا و هر دو میوانن من هجا مامستین هجا ام گاهین داویا روجف حتی هفته کدن ان شاء الله می سر مجاره کدن برکو مجاره هنه که حتی هنگ گرمتر ببه مهنه که برکو وک با وک برفراتر می وکن بینرن هجا او کسیم کو اف دستور چکرینه او مرنو چونده بله قهر کده و مخابن جمره ما ج کرداره ج ترکاره ج همونه تیم کل سر و اردن کاری دجیم رمان ام هیویدارم کو دستورک سیویل دموکراتیک و آزادانه بیت آماده کردن حتی هفته کردن خاطره